potential of our cooperation is quite huge, and so I believe that our task is to push our agencies as well as the whole government to go ahead. First of all, with the economic cooperation, as well as with our links in the international organizations like OSCE and, of course, the United Nations. Bakanı ve Ticaret Bakanı dostum Peter Siarto var. Peter konuşmasından sonra Ankara'ya gitmek üzere aramızdan ayrılacak. O yüzden sözü kendisine hemen veriyorum. Buyurun. Köszönöm szépen, kedves testvérem, kedves Mehmet, kedves kollégák! Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy ismét önökkel lehetek itt Isztambulban. Nagyon nagyra értékeljük azt, hogy befogadták Magyarországot megfigyelőként ebbe a szervezetbe 3 évvel ezelőtt. Most már tudjuk azt, hogy milyen jelentőséggel bír az, hogy ehhez a fantasztikus szervezethez tartozhatunk. Az elmúlt 3 évben Magyarország nagyon elkötelezetten dolgozott az 5 tagállammal való együttműködés javításán, illetve hogy növelje a tanács sikerét összességében, és szeretnék ezzel kapcsolatban beszámolót tartani arról, hogy hogyan sikerült teljesíteni az ígéreteinket. Өте маңызды тарихи оқиға туралы атап өткім келеді. Бұл өткен ғасырдың ортасында тағдыр тәлкегімен тау асып, таз басып, арып ашып, Анадолы жеріне келген мыңдаған қазақ отбасын өз бауырым деп құшақ жайып қарсы алған Аднан Менderes жөнінде болып отыр. Қазақтардың осында орнығуына, кәсіп істеп, тамыр жаюына көп жағдай жасаған бірден бір тұлға болғаны ақиқат. Мен Қазақстан Республикасының президенті ретінде қазақ халқының атынан Аднан Менderes'тің рухына тағзым етіп, құшағы кең барша түрік халқына шынайы алғысымды айтамын. Бауырлас елдеріміздің достығы мәңгілік болсын. Nazarınızga көп rahmet. Cumhurbaşkanı Sayın Tokayev'e bu ufuk açıcı konuşmaları için teşekkür ediyorum. Tabii 2 şeyi daha burada ifade etmek istiyorum. Malum bu adada bir başbakanın idam kararı verildi. Bunun yanında 2 bakanın, Dışişleri ve Maliye olmak üzere onların da idam kararları verildi. Gerçekten şu anda ekranları başında bizi izleyen tüm milletime bu devlet adamlarıyla ilgili birer Fatiha okumalarını özellikle tavsiye ediyorum. Ruhları için El Fatiha.